E iwa marama I muri mai I ngā whakarereke me ngā whakatika I te kaporeihana āwhina hunga whara. A te āhua nei kua ua ke atu te noho a te hunga kua tūkinotia. E whai ake nei he pūrongo motuhake mō tētahi wahine I tūkinotia mai anō I te wā e ono noaiho tōna pakeke. Kaore tā e mātau te whakaatu atu ko wai ia. Engari hei tāna nā ngā kaimahi Māori o te kaporeihana, kua whaikaha ia ki te kōrero mō aua tūkino. Anei te pūrongo a Irena Smith. He wahine kua rua e noho wahangu ana I roto I ngā pāmamai o te tūkino. From the age of 6, I was abused by my mother, molested by my father from the age of 9 to 14. Then I married and became a spouse victim as well. I raro I ngā here a te ture e kore mātou e āhei te whakaatu atu ko Waiaia, engari anei ana kōrero. I don't know if I would be sitting here talking to you if it wasn't for Rebecca deciding that it was more important for me to function day to day than wait 6 months to see if I'm still here to get the help I needed. I nā tōna waimarie I roto I tēnei wā pāpauri ki te tūtaki kiari peka August. Kua rima tauaia e mahi ana me te hunga kua tūkinotia I te mahi tai tōkai. Engari he mahi taumaha anō tēnei. You haven't got time to cry. Can you just stop crying because I've only got 1 hour to do this, you know? And it's like, oh my God, am I supporting this process? Ko te kaupapa e kōrero hia nei e Rebecca ko te tono āwhina mai te tari utu whara I raro I te sensitive claims pathway. I had to put the ACC funding, the ACC criteria, the whole ACC everything aside in order to just focus on what my job was. My job was te tautoko this wahine. Engari hei tā Rebecca anō, kaore te huarahi whai āwhina ACC I te mama. I te mea e kore he āwhina e taka mai I te wā e tika ana mō ngā wāhine kua tūkinohia. It's been hell during that 5 months. I attempted suicide twice during that time. I turned to self-harming, harming myself, just to get some control back in my life, because at that time I didn't have any. No te marama o whiringa ānuku I te rātau ka hurihia e ACC ngā whakaritenga o tēnei ture, hei hiki I te taumata o te tuku āwhina atu ki te hunga kua tūkinotia. Kua pā hoki ki a rātau te mate hine ngaro. We are no longer able to assess. We're not qualified to assess as we once were under the old system. Counsellors, psychotherapists, social workers were all qualified to assess the client. But now the DSM-4 assessment tool has come in, and that's an American psychiatric assessment tool developed by American psychiatrists. E ai ki te tūmuaki o te rōpū tumu kōrero Māori, he ture kei te takahi I ngā tikanga whakaora a te Māori. As Māori ki te Māori, we can't begin a journey of healing with our Māori whānau and then stop that journey with them and say, well, the process is I'm not necessarily the appropriate person for you. We have to wait and see what this government body says. Hei tā ACC kei te tatari rātou I nāi nei ki te pūrongo arotake I tēnei kaupapa. Ka whakatakotori atu ki te minita I tēnei marama tonu. Nō reira kaore a rātou kōrero I tēnei wā. Hei tēnei wenerei ka whakatakotoria ngā whakahe a ngā kaimahi Māori tai tōkai ki mua I te aroaro te komiti arotake I tēnei kaupapa. We're all individuals. We all heal in different ways. You don't need a book to tell you that I suffer from post-traumatic stress disorder, but you don't need a book to help me heal as well. You just need to look at me and see me. We are victims. Tērā pia koe nei te timatanga ki te tūkaha. Irena Smith, Te Karere.